Dragi učenici, poštovane koleginice i kolege, poštovani roditelji. Moje ime je Jasmina Gajić i jedan sam od autora udžbenika Ekonomsko poslovanje za drugi razred ekonomske škole za obrazovni profil ekonomski tehničar. Nastavnik sam ekonomske grupe predmeta u ekonomsko-trgovinskoj školi u Sopotu. Pored toga sam i koordinator Servisnog centra virtualnih preduzeća Srbije. Sa mnom je danas i druga autorka ovog udžbenika i ona će vam se sada predstaviti. Moje ime je Danijela Rvović, zaposlena sam u ekonomskoj školi u Čačku kao nastavnik ekonomske grupe predmeta i koordinator centralne virtualne banke. Sa nama u autorskom timu za udžbenik je i Petar Veselinović, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i redovni profesor. Na početku bih želela da se zahvalim timu Zavoda za udžbenike na čelu sa urednicom dr. Ljiljanom Tešmanović, koja nam je pružila svu neophodnu podršku tokom izrade udžbenika koji je po mnogo čemu poseban, uključujući i činjenicu da je ovo prvi odobreni udžbenik u našoj zemlji koji se bavi tematikom virtualnih privrednih društava. Udžbenik Ekonomsko poslovanje u potpunosti prati plan nastave i učenja istoimenog nastavnog predmeta u drugom razredu obrazovnog profila ekonomski tehničar. Osim udžbenika u štampanom obliku, kreirali smo sajt na kome se mogu naći svi obrasci i dokumentacija u elektronskoj formi. U predmetu Ekonomsko poslovanje nastava se realizuje kroz rad jednog virtualnog privrednog društva u kome se simuliraju tokovi poslovanja realnog privrednog društva. Sljedeća bitna odlika je da učenici u ovom predmetu praktično primenjuju znanje i veštine koje su već stekli u okviru drugih predmeta iz oblasti ekonomije, prava, administracije, organizacije, informatike i računarstva i sl. Pogledajmo sada koje su sve teme obrađene u udžbeniku. Tematski cilj i zadaci udžbenika Ekonomsko poslovanje podeljeni su u 4 dela. Osnivanje i početak poslovanja privrednog društva, poslovi platnog prometa i blagajničko poslovanje, opšti administrativni poslovi i poslovanje privrednog društva, blok nastava. U prvom delu je, nakon osnivanja i registracije privrednog društva, obrađen proces zasnivanja radnog odnosa. Zatim je obrađen proces inventarisanja na osnovu koga je sastavljen osnivački bilans stanja i otvorene su poslovne knjige. Osnovna tema drugog dela je blagajničko poslovanje sa posebnim akcentom na isplatu, obračun i likvidaciju akontacije za službeni put. Bezgotovinski platni promet prikazan je kroz plaćanje računa za troškove. Na početku trećeg dela se uči kako se postupa sa poštom u privrednom društvu. Zatim se u fokusu nalaze različiti vidovi organizovanja, događaja, službenog puta, sastanaka. Poglavlje se završava administrativnim poslovima i evidencijama u vezi radnog odnosa. Tema četvrtog dela udžbenika je blok nastava. U udžbeniku je prikazano na koji način se ovaj vid nastave realizuje u realnim privrednim društvima. Koncept udžbenika i sadržaj sajta prezentovaće koleginica Danijela Rvović. Udžbenik je koncipiran tako da svaka tematska celina sadrži prvo teorijski deo koji pomaže učenicima da se podsete gradiva i dopune svoje znanje, a zatim sledi primjer kako se obrađeno gradivo konkretno primenjuje na časovima. Primjeri su povezani tako što je osmišljeno virtualno privredno društvo Ekoplaneta, čije se poslovanje prati kroz ceo udžbenik. Pogledajmo kako to praktično izgleda na jednom primjeru. U prvom delu, u poglavlju 4.2, teorijski je obrađeno kako bi trebalo da izgleda poslovna biografija, odnosno CV, i koje podatke bi trebalo da sadrži. Nakon teorijskog dela, na konkretnom primjeru prikazana je poslovna biografija jednog od kandidata koji je konkurisao za radno mesto u privrednom društvu Ekoplaneta d.o.o. Sada ću vam predstaviti sajt koji prati udžbenik Ekonomsko poslovanje. Kao dodatna podrška uz udžbenik izrađen je sajt na kome učenici i nastavnici mogu pronaći kompletan nastavni materijal. Adresa sajta je ekoplaneta.vibli.com i nalazi se u memorandumu privrednog društva Ekoplaneta u udžbeniku. Struktura sajta u potpunosti prati strukturu udžbenika, tako da su obrasci i dokumenta poređani po redosledu obrade tema kojima pripadaju.
Za svaku temu iz udžbenika data je blanko dokumentacija koja se može preuzeti i popunjavati. Sada ću vam pokazati kako izgledaju dokumenta na sajtu. Na primjer, iz prvog dela izdvojit ćemo odluku o izboru kandidata. Ona izgleda ovako. U drugom delu nalazi se uglavnom računovodstvena dokumentacija i ovdje ćemo prikazati izvod kao jedan od dokumenata koji se svakodnevno koristi u praksi privrednih društava. Dokumentacija sa sajta može se koristiti za rad na času, vežbanje kod kuće, pripremu maturskih ispita i sl. Dragi učenici, nadamo se da ćete u ovom udžbeniku naći odgovore na pitanja koja se ne odnose samo na nastavu, već će vam biti vodilja za osnivanje preduzeća, obavljanje računovodstvenih i administrativnih poslova. Pozivamo vas da koristite i ostala izdanja Zavoda za udžbenike Beograd.